A pekne to je. On není tam. Nehajte ma. Jumpscare som dostal, kokos Elder Guardian. Počkaj, sa zase ho vykopať. Haló! Upal ho! To robí moja instabilita, Čo to? Freaker. What the fuck? Prosím pekne. Efficiency 5, Unbreaking 3 a Mending. Na čom? Moje žaby. Moje on ma asi stratil. The fog? Čo? Že on asi stratil. Nestratil. Pesničky, juj. Now this. Divide. Tomu ver. I guess to daj preč. To som vymyslel. Koľko ich je, tak budú 4. And where I was. Oh, you're pink also. Amazing reasons. Watch out. What? Bro! Okay! I mean, I don't have like FPS issues. I think it's just my computer is bad at loading stuff, so sometimes. Okay, I'm not saving this guy. Oh, Spectre Gods give me hitbox. Why? It's like the thing in Fate. Yeah, I can do anything now. I can model anyone pregnant. I just skipped too. Mommy, help me! Is that you? Mommy, you sound exactly like me. Mommy, you sound exactly like me. Billy. It's really an outtake, basically. That's beautiful. I am. If this keeps, people have to move to the city and get jobs. We don't know how to do it. Max. Dvojka, ne? Max je trojka, ak sa neviem. Opa! They jumping me! Čo sa mi deje? Oh... Projects Sumus Akuma. Oh yeah, okay, I know. Okay. I think everyone got a picture. Are you castrated? I see. I can explain, but it takes too long. Why are all these YouTubers doing this? Oh, this is fucked up. Help. What? Our villagers are dying again. Okay. My friends. Oh, I'm not reading that. V. What does it say? I wanna see at least.
My friends just told me I'm a bad boy. Is it true? I'm crying. Some Hold on. family. What is this? I'll send it. A to je akože dating sim, basically. Nautilus. Ty kam ide? Na zdravé. Oh, čo? Kokos. Ja som sa tu ešte spavnul pre tebou. Čo, ja som v kole. Tak, tu máme taký button. Napríklad Slangas. Čakaj chvíľku. Bye! Čauko. Ešte choď najprv do svojej basky a zaber si ďalšie fireworks a potom choď po tú vôľu a potom choď naspäť, aby si mal dosť. Ja som zabudol, že ja sa vlastne bavím sa zase lebo ten proxy chat. Opa, som ťa prešiel, počkaj. Jaj, ty tam máš také... Ne, to pičovina. To vyzeralo dobro. Ne, Ale to by som, ale to by som potom postavil zvlášť. Toto, čo potrebujem na stávanie, tak proste si to dám niekam. Ja som alta Ty boomer, si ho smešal? som boomer. Fuck. Vieš to, Kevin? Počkej, máš jedno hapko? Prosky, ty si myslíš, že vyzerneš? Komnat, ty máš nás čo? Ako vám ti tam vadí ten Modern Trader? Veľmi. Okay. Watch your jet, bro. Watch your jet! No ne, ja sa nemôžem level na to proste. Jak si tu? Oh. Ja ho poznám. Čakaj. Čo hovoríš? Hneď som tam, že ho počuješ rovnako. Ja som low-key nikam nešiel, tu sedím celý čas, som sa mi nechcel ísť a počul z nejak elektromás do piče. To máš Ja rozprávať, som musel prosím. z nejak elektromás. Zaklipol, prosím ťa. Aj mám to. Odvlast niečo zase chytím do piče. Ale ne, že by som bol, že chorý, ale mne to reálne robí toto ročné obdobie vyjebané. Mňa neboli hlava, mňa neboli hrdlo, ja mám hlieny. Ja mám hlieny ako kokot. Kamo, spojíme sa nejak dokopy, ty kokot, aby to je perfektný disease do piče. Zoldia, ty kokot, tomu ver. Komu ešte Ty čo? virus. Komu ešte čo? Ja boli hlava, ja mám Ja migrény. kýcham. Mňa škrabe hrdlo občas. Mňa bolí hlava, ja mám migrény a kýcham v zápätí. Poďte, a ináč mám studené koty. Ja mám horúce členky. No, Klipnite to 100 roky. niekto, klipnite to niekto, som počul úplne perfektne, že mňa bolí hlava, ja mám migrény a kýcham.
Počkej. Taký ten šimerný zvuk. Hej, to je crazy. Že, a ja Takto neviem, že či... Ja neviem, že či to je... Intended? Intended, alebo že či to triggeruje niečo... Piče. Pozdrav. To je creepy. Essentially, alebo... I mean, Nether je essentially peklo, a dole je essentially tiež peklo. No a dole tak super peklo. Čo? Ja som unboxoval. Local difficulty možno? Ten spawner není on. Ale je dostal damage, hold on. Keby si chcel, donesem niekedy Česku alebo Kolkatku. What the fuck? Yo. Huh? Oh! Ja som nepovedal, že sa so mnou bavili moje hlasy v hlave do piče, alebo čo. Hook a ulta už ani neviem, čo je. Ulta je, že si usere. A Ečko je ten knockup, hej? OK. Čo je on-hit efekt? Jeho ultima má pasívku, že keď je off cooldown, že keď je ready, tak jeho auto-ataky basically they're lighting stuck in line knockup. Čo vie prokovať ethereal weapons, takže... Čo robíš? Dobre, som to načítal, vidím. Dobre, kúkam sa. Aha, vidím, jak to Čo teraz? Čo teraz? Inšala to tam. Je tam stále? Dúfam. Yeah, he's good. No. Iris Gold som počul. Jo, čo to robíš? Jo, koso. Watashi no Gold, to Kamo, jak tu máš toľko creeperov? Inak reálne to veci, jak ty farby. Reálne? Is it? Maybe the real creeper farma was the friends we met along the way. To bolo base I guess. Ja ťa vidím mojimi shaderami za mnou. Metalská pomocou. Nič iné trust. Ja som ťa genuinely nevidel. Koľko si mal idek? A neviem, už mi to regenovalo polko života, takže typujem, že tak nejak.